28 Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kaya katamang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabet ala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po, the Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Son, Ladies of Charity, Mayor Roding Gonzalez and family, Francis and Sally Seller and family, Ronald and Agnes Lau and family, John Vincent and Angelica Torres and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaytan, the Reverend Father Roland Moraleja, Reverend Father Reynaldo de la Cruz. Special intention, Ditch and Ita David and family, Jeffrey Campo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Roselina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Norma Kiambao, Megan Centeno, Susan Simbilio, Mark D. Kleiner Bayani, Timothy Rivera, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Marites Teng, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Mila Mariano. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Herminiano Senior, Geraldo, Virginia, Danilo, Alma, Luisito, Joseph, Gerard, Bea Patricia, Marciana, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingkya katangpong kapagmasasyon, panimunane po Reverendo Padre Oliver G. Yalong. Amen.
King lagyo na ningip pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Ing ginumantabe ke kayo. Ing grasya ng Diyos, sustong emelingon, magdaton. Manalangin tamo, king kapamilatan ng Eucharistyang iti, mimulat na rin kaya katamong mata, king sablang pakamalat grasya ng Diyos, at mabiyasa tang lumingap kaniti. Pakamalong kong kapatad, adwan tangin iking ginuing kayang kapatawaran, karing penandit, mi kasala tamo, at may pabaya, king sablang kalam ng Diyos. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo, kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, pamano at dapat, at miyailawang kakulangan. Kulinitay panigapo ko, ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo, kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, kimpangapatawat ng kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, mitipon keketi enting metong abalayan, man makirake king bangkete ng Jesus, ake kang anak. Bustan mong iting kapag masusyan manatili ang tanda, ningalanganggang bangketing sidya mo para ke kami. Daptan mong tanggapandanganing kehang panagkat, ban makapagsadya kaming kayabe ng Yesu Kristo ang ginumi, ang mabibiyat magari, manggaman king halangangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Keting bundok ning Siyon, ingginong mayupaya, magsadyayang metong abangketi para karing sablang bansa. Bangketi ning manyaman a pamangan at mga maldiling alak. Keti na ipawi ing lulam ning lungkot, ang malambat ng tatakap, karing sablang bansa. Sintanganing lubos ng Ginong Diyos, ing kamatayan. Pulisa na ing luwaning balang metong, at ilako na ing kamarinayan, at daralana ning keyang balen, king mabilog ayato. Ing migsalita kaniti, ya ing Ginoo. Potang mapalyari na iti, ing balang metong sabyana, iya ing ke kaming Diyos, binilimi ing kapanaligan mi keya, at linigtas na kami. Iya ing Ginoo, binilimi ing kapanaligan mi keya, at matula kami ngeni, ampon masaya, uling linigtas na kami. Uling ing gamat ning Diyos, manatiliya keting bundok. Ing amano ning Ginoo. King balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, ako magkulang king nanuman, king dikut amalabong, karin naku papagpainawan, at king makapasno danum, karin naku daralan, pagkaluba nakong bayong sikanan. Tatayra na ako king dalan ning katuliran, agpang king keyang pengako. Agiyang karing libis a mapanganib, karin ku dumalan, eko numano balang. Uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang kanako, babye si kananlog. Misa sa diyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko, king laro keyalang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan.
pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabi kanako, kabang mabiya ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, kapilan paman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo karing tao Pilipos. Balo ko kung nano'y maging kalulu, at balo ko naman nung nano'y may kalabis-labis. Sanena ko kaniti, inyano pa man ka rin, kapilan man, kontento na ako. Mabsi ko man o danupan, king kalapitan man o king kanawan, ating kung sika na marap king nano paman, ulaning sika na nababian ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragul, ing saupyo kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan nyo, ipagkalub ning kanakong Diyos in sablang kailangan nyo. Iba't king grasya ng alang sukad at yukang Kristo Jesus, ay yung Diyos siya may malyaring mi. King kaya katamong Diyos at igpa, miyabing ligayo, ang gaking alanangga. Amen. Ing amano ning Ginoo, manano sana ang ingigpaning ginutang Yesu Kristo, pasalano rin kaya katang kaisipan. Ban abalo tamo yung degulaning kapanayan, akya katamong kayawos. Ing Ginoo mantabi kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agbang kang San Mateo. King panahon ay tamig salita yang pasibayo Jesus karing dakalataw, king kapamilatan da ring talimhaga. Nga na, ing kayarianan ning banwa, kawangis neniti, ing meto nga ari, migtawuyang karagulan para king kasal ning prinsipeng anak na. Tinubod na laring kaya nga lipan, ban manyaos karing kumbirado king kasal, dapat elame bisang datang. Inya pasibayo yung mitubod aliwang ngalipan at pinabili na karela, sabihan nyo karing may kumbira king manaya na ing kanakong sidya. Pepakatat ko na laring kanakong baka, ang ponding aliwa kong sese pataban. Makasadya na yung sabla, munta na kayo keniking kasalan. Dapat ding may kumbira, era pinsina niti. Sinulong ning balang metong ing lakad na, ing metong mintaya king kayang asikan, ing metong naman mintaya king kayang negosyo. Ding aliwa naman, dekap dala ring alipan na tinubod na, penasakit dala, at malaos dalang pete. Mi kalukuya king muaing ari at peparalala ring kayang sundalos at pepapatena la ring tampalasan, pepasilab na ing karelang syudad.
Kay ba't nanita nga nakarela, makasadyaning kasalan dapat ding may kumbira, ela karapat dapat. Ngeni, mamunta kayo king dalan, amataw, kumbiran nyo la, detang king sadya ko ring sablang taong akit yu. Inya may mamuntala ring alipan karing dalan, at tinipon dala ring sablang atagmondang mga rokman o mga hayap ataw. Ating lugal nung nuralay kasal kinat muya karing may kumbira. Inyang linubing ari, banalang lawan ding bisita, ikit ding metong nga taong makaimalan, eman makaimalan pakipagkasal. Abe nga na kaya, bakit dinub kaketi, eka makaimalan pakipagkasal? Dapo talaya nga pakibating tao, kanita nga na ning ari karing magsilbi, igapos siya gamat at betis, yug siya king madalamdum, karin king kilwal. Karin niya tumangis at mitigis sa ipan. Nga nang memo po si Jesus, uling dakala ring may yaos, dapat di takla mo ring may pili. Ing mayap ng balita, nagkakatamong kaligtasan. Mayapayabak po kaya kayongan. Malamang may paindalan ako po katang Lele Clark, ne? Sikat siya ngayon ita lugar ka rin, makislap, masagana, bayula rin building, marakaling business. Itamupin, makasulat Koreano. Kasi nga usda ngayon di kaya lugar ita, Korean Town. Nung ating Chinatown, ngayon ating Korean Town, karing mga ragul na syudad ketiking kekatamong bansa. Ante mo yung Angeles. Actually, ang yang keti San Fernando, Mexico. At yun na rin kapatid tamong Koreano. Yako, mas buri ko na po yan kaysa kitang kanita, Ghost Town. Ala kang akit kayong lugar ita, puro sira. Sirang building, madalumdum, marinat, makatakot. Kanya, salamat ka rin kapatid Koreano. Sinulong ding lugar, pesan tingande. Itamupin, ila Pilipino, ding pepasari, no ne banyaga la. Banyaga, ding Koreano. Ila ring manakitan, ila ring mag-business. Gusto ka nung emusikaso, nabangnan da ring aliwa. O yan yung lesyon, ikit tamong masala. Gusto nga emusikaso, nabangnan da ring aliwang tao. Ating kumetong kaluguran na mapamiru, yung paninang ekspresyon, kayantana nga na po, kayanda pa rin aliwa. Buri na sabihan, lingunan tana yan po, lingunan da pa rin aliwa. Usually, kempamangan, mangantana po, kananda pa rin aliwa. Makatulayan, yung kayagap, aning king kayalisto. Nung yakapin naman maging alisto, pota, malakwan ka. O kaya, alang mitagan ka. Niya kailangan mabilis ka at mayagap. At niya naman pong kaya pa ning makanyan. Kaya ang ebanghelyo ngayon minapagay nga pong Ginoo agpangketang kwento ning talimhaga. May napaging Diyos sagana, labis-labis. Eng grande, law shalub, maghanda. Big time. O ninging sisti, ela dintang, dening may agkat. May napagya, ing makibandi, may snabya. Karening pepayagkat na. Iresikaso. Nang milyari. Payaos na retang yaman kumbirado. Ila rin pepakanana. Kesapi naman king mga sira, itang sidyana. Aning kasimpleng lesyon nini, ustong nga mo liningap, tinggap, kilalanan, itang grasyang para keka,
miras karengaliwan tao. Dakalya apag nga pong gino kay katamo na tamo masyadong asisikaso 100%. Makalungkot. Halimbawa, yung likas yaman, po, yung pisasabihan ngayon ni King Scarborough, yapin yan. Tamo alingap yung kay katang katuliran. Yapin ding mga regula bansa, pagintirasan da. Dakal ka nung masanting pikukwanan mineral, laro, pagintirasan da. O mga nano, lahat ang budget, mo lilingap, mo susulong. O yan yung maging pisasabihan ngayon mayagap la ring siping balik. Mo po kayong likas yaman, kayong human resources, lalong-lalo na, malambat taan yung pisasabihan ni papag-aral ta na rin anak, mag-abroad la. Mo asisi, kasi yung sweldo da keni, kapuranggit, maninton lang maragula sweldo. Simple yung pisabihan, ela masisikaso, ela malilingap keti Pilipinas, maninton lang lugar na tanggapan ding karampatan, yung ustisya. Nga, yung Pilipinas, brain drain. Dakal ka ring mga biyasa, professional, pakinabang nando abroad, pero kawawalan ng kiyakatang bansa. Human resources. Social resources. Political resources. Spiritual. Ganaganang yaman ng bansa. O ing kiyakatang pisamban. Spiritual, religious resources. Ang nakataking karakal, yung Iglesia Katolika, peka maragulyan diling relihiyon ketiking bansa, anya dakala ring malilingap ang pong masisese. Karing kaya katang kapatad. Biruming Mexico, may itong ngayon pari, pilan lang dala na libo rin tao. Makanano lang malingap. Nyari nga liway, no si Simba. Di akikilaling nga pong Gino, alang katisismo, alang pa manuro. Alang pa maglingap. Di takla mo ring EMDC, maglingap ka ring masakit. Nya nung saning itamungan, gugunyat, ban masesempong malingaping grasya na rin nga pong Gino. O ningin pong realidad, ating katutuan, niya pinili, mapapansin. Dakaling mapapansin. Marakal lingapag na ningapong Gino, lumawi kaking makapadurot. Ing tema na ning mumunang pamamasa, libro ning Propeta Isaiah, sapinta, bangketi yung kaya kayong biyeng na. The Lord has given you a banquet, sagana. Kasaganan. Diyang mo ingkadwang pamamasa tamo. Aniya naman king kasanting ang San Pablo. Karagul na pagkalob ng Diyos kay kayo. O ning naning pakibat na ning tao, malilingon, masisikaso, masisese. Yang makalungkot, miraras ka rin aliwa. Ding nanabang, ding aliwa. Mis ng ing relasyon pamilya, makayaning problema na. Lugod pamilya. Gustong ing asawa mo, mo ba niya itang lugod na kailangan na. Katuliran. Miras siya ka rin aliwa. Ding kaya kang anak, gustong mo liningap. Ira kakilalanan. Din kaya kang pengari. Gusto nga mo lingapan doon ng siping balik. Din kaya kang kakaluguran. Kapagobra. Makanyan ngan. Grasya lang din kay katam. Gusto nga mo lingunan nga ni. Gustong pipota-pota mo. Kaya English,
taken for granted. At yun nala Anya mo papansin. At yun okay. Yung sakit na ning taking for granted, pota bigla na lang mawala. Misa na yeldo kasi mo didinan importansya. Mo sisikaswan. Miras la ka rin aliwa. Nung panin na kang magmaselan, talaga kang malakwan. Ing grasya, gustong emelingon, magdaton. O yan yung mabayat na lesyon. Simply, pero mabayat na lesyon ng Ebanghelyo kay katamo. At panagkat nanining Eucharistia, sana buklat yoring matayo. King maragulag grasya na ng Diyos. At kay ba't lingapan niyo. Sesen niyo, pagmalasakitan niyo, at kilalanan niyo. Lingunan tamo, pota, lingunan da pa, dingaliwa. Amen. Sasalpantay ako, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang King banwat siyato, at kang Isokristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu. Ibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete. King katnungaldo, sinubliyang mebie. Pepaitas siya banwa, makaluklok wana ng Diyos, sipang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mokum ka ring mabie, ang pongbe nga mate. Sasalpantay ako, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King pamisamak ng Santo, King pangapatawad ng kasalanan, King pangasoblirang meding mete, at King biyelang angga. Amen. Ngini dahon tala ring sablatang kapagnasan, King Ginu, adwan tamo, ing mimulat tamo, King sablang grasyang pigkatiwala na kikatamo. Ginu, ikang maging biye at tulami. Ulitan tayo po. Banging ginuti po nano rin sa blang balayan, king pisan metong akapurian king lagyuna, ipanalangin taking Gino. Banging biering sa blang Kristiyano, yani nagda intula at kapanaligan, at yatadde ing bangkete ning saya, karing aliwa, ipanalangin taking Gino. Bangin Diyos lupigana ing kamatayan, pagkalob na intula at sikanan, karin sablang magpaldas, kimpalakoning karelang pakamalan, ipanalangin taking Gino. Banding parokyang Alampari, amaralas magdilidili, tanggapan dyan naman ng Gino, anting karelang pamangan, ipanalangin taking Gino. Banging Gino king Eucharistia, magintula at buklod ne ning lugod da, ring Kristiyanong talatuki at Kristiyanong mituburan, ipanalangin taking Gino. Ngayon ipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Sundo talang pangadiring kapatid tamo Israel at Palestina, mika agad sanang pamikasundo, ban mito nang isakitan at patayan. Manalangin taking Gino. Gino, ikang magimbiye at tulami. O malugod ming Diyos, turuanan mo king maging malingap at masisiking balang metong ban kanita ing grasya mo muli king kayapan ning biyami. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Manalangin ko ngayon kapatid, banding kay katangdawon, matanggap larapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Oy pa, tanggapan mo yung panalangin at ayin na yampang mi, king kasalapantayanan at lugod. Manano na sa naging Eukaristiya, iatad na kami, king kekang ligaya. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginumantabe ke kayo. Yat na yoring puso yo. Asalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at duman ka rin. Oy ba Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang Ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mibait kayang pasibayo, king kayang pamaylasa, mikabos kayang kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mibangon kami king biye, halanganga. King pamagbalik na king kayang ligaya, lungob kami king kayarian mo karin banwa. Ulinita makiyagom kami karing anghel at santo, kabang daralit dayng ngalang tuklang, ing pamamya kapurian keka, ngaming makiyabe pupuri at kakanta. Banalming iba, karapat dapat na kang puryan ng meto yato, uling king kapamilatan ng kiyang anak Yeso Kristong Ginumi, king upaya ng banal Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ing sabla. Alakantok ng mamaos king kiyang balayan, ban king manibat king kayaslag ng aldo, nga king kayalbog na, ing dalised daon miyang pangya bilang kapanyamban kinlagyo mo. Ipapagamuha mo mi, pabanalan mo laking Espiritu, mureting ayin, adaralamit daraon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi, minutos ke kami, pagmasusyan biya, iting Eukaristiya. At atandanan mi pa, bahaya midaon kusang loob, kimpa may lasat kamatayan. Kingwaning tinapit, pe pasalamat sa keka, piraso ne at dinwang ka rin kayang kakaluguran nga na, kuwan niya iti, ikayungan mangan ko kaniti. Uling itihing ka na akong katawan, amidawan para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan kinuaning kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. Dinwang naiti ka rin kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti kayungan minum ko kaniti. Uling iting kalis ming kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Mibubu para kay kayo at para karing sabla. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, iba, gaganakan naming kamatayan, ing kaya kanganak aming abos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyabling mebye at pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatan ng pasibayo, inya daraon mi kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye at dalise sakripisyo. Baligdan ming ayan ning kaya kan Santa Iglesia, lawan ming mi daon king sarili na pauli ning kamatayan na ikuha na kaming sinut kaya ka. Pagkala mo, king ikaming misulusulo, king katawan at daya, ning kikanganak mikatman kami, king banalay espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na king ansanang metong ay langanggang daon keka, papalirya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal, muna kambyan ng Maria, kapilan man Virhen, induning Diyos, indumingan. Kambyan ng San Jose, kambiyaring kaya kang apostol, ding maligayang martir, kambiyan ng Santa Monica, ang ponding sablang banal. Pauli ning pamamilatanda, manaligyangan merinan kasaupan, alang patanat, king kaya kang arapan. O iba, iti sanang ayin ni pangasat mi kaya ka, mamungay ang kapayapan, ang pong kaligtasan, para king mabilog ayato. Lalong-lalo na karing mansang magugulo at magigiyera. Pasikinangan mo kaya sana kasalpantayanan at lugod, ingkaya kang Santa Iglesia ang kasalukuyan maglakbe pakete king yato, kambiyaning kaya kaming talasuyo, Papa Francisco, Obispo Florentino, ampon ing mabilog mong balayan, ay natbos ning kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mong mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo sa mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasaut. At ganakan mo lang kapatid mi, amiyango na biye, lalong-lalo na rin yan kaya kaming gaganakan, at lalapit kaya ka king panalangin. Malugod mo nga sanang tanggapan, king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Oy, pagawan mo kayong malingap at mayagap karing grasyang pagkalob mo kaya kami, kabang aming manalangin.
Ikabos mo kay ngano ginugisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saop ning kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambianing maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangapos. Kayarihan ating kayupayan, higaya, Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan di nga gawaming kasalanan. Nunin kaya kang pansinan, in kaya kaming malalam, malugod, at kasalpantayanan. Pamayapan mo kaya nga at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kaya nga langangga. Kapayapanan ng Ginoo, yang mantabe sa kapilanman kaya kayungan. Malugod at matula tayong idake, ing tandaning kapayapan. Orden Diyos, kapatid ng ginutang Jesucristo, peka marugula grasyang pigkalob ng iba kaya katao, kapalad na rin mayaws, kaniting banal a komunyon. Ikas mi nga manong mo at kumayat na. Katawan at daya ng Kristo sad mo kaya nga nagaking biye alangangga. Amen.
the sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King and my God. I would forsake 1,000 other days anywhere if I could spend one day in your court, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my Lord of how lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Kapabalwan po at paganaka. Third Sunday of the month tamo po ngeni. Kalupa na po ning mesambit ketang circular letter number 28 series of 2014 ning katamong arsobispo. Every third Sunday of the month atin tamo pong second collection. Kaniti pong bulan ing katamong kasaupan miras la para king World Mission Sunday. Anong nuko rin mayayaws tamong makirake king misyon ng Kristo. Ing ipanaral yaing maya pabalita king mabilo gayato. Ding collection ilang solidarity share tamo para karing anggang misyonerong pari iwata para kan aliwang bansa. King daratang nga November 1, igin dong Santa Iglesia, pagmasusyan na ing solemnidad ding sablang banal o Todos los Santos. Ing may sabing kapag masusyan, metong karing tuturuning kaya katang kasalpantayanan, ing pamisamak daring banal, balang mamiesta tamo karing santo, pagkanakana bilang bininyagang katoliko. Nayayawas tamong maging santo mo naman. Nung ing balang katolikong bininyagan, tututuyang tuntunan ning dalan ning kabanalan. Binang makasawap kay katamo ing pag-aralan talabie ding minuna ng megtagumpeking bie kabanalan. Wangisan tala ding kiarelang meging alimbawa
Ding karela meging dapat, bertud, at asala may nantabe karela king dalan painturo king biya kabanalan. Uli na po ni iting kayawsan, king pamalimuna da rin kay katamong parish media ministry at ministry on formation, maganap yang pasibayo ing walk of saints king kay katamong parokya. Anong nuka rin din kay katang santo o santang buring apuson at tukyan biya kabanalan. Wangisan tala naman gayak o piblas kindaratang 31 ning Oktubre. Martes, alas 3 ning gatpanapon. Atin tamo pong atlong kategori. Muna, para ka ring 12 years old below. Kadwa, para ka ring 13 to 19 years old. Katlo, para ka ring 20 years old and above. Atin tamo pong pre-registration ka ring bisang makiabe. Magipag-ugnayan tamo karing Chapel Pastoral Council daring barangay. Makasadya na la po din kikatamong sobre para karing pangadi tamong pakamalan tamong mayang ubye. Malyari tamo pong manyad o kung masobre kinlele pasbul ning pisambal. Chapel o karing CPC. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, ing katawan at daya ng kikang anak, pagkaluba na kingan sanang daki king kayang biye, uling yang ginumi, manggaman king alanganga. Ing ginuman tabe yake kayo, bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing iba ating anak, ating banal na Espiritu. Umen ako nginiking kapayapan, lingapan tamo, ing sablang grasyang pigkalob ning Ginoo. Salamat, King Diyos.